watukufu ikamba de murunga harma habari za Comore informant de la première ujilia wajao habari za Comore nzuani informant de la première. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Vanira harma inzia ya hula wa polisi ungia hunu nchenani namna ikamba rijari paron na surprise taini surprise leo kwamba camion ikamba li heze mimba uju namna ikamba demono vavo lakini bera ha karsina rajua be ritso tahama temwe ya matemwe ili wajale nyese namna ikamba de ajali ni hijiri hunu nzuani hunu harma shonza vanira harma mkabala wa hula wa école de police uheya nchenani de raja para yi accident zero ni ikawamba de mono vani namna ikamba camion lini ikamba do la wa harma libavula ujuhunu tujaro ngama bazimini au mpatse au bele la koji la kolekeza harma hu mutsamudu lene talipara nzani li hedze mimba uju lakini zo zilio kamba design jirivani karsis jua be rito karsis jua makalvingi wantu ngavi kalvingi chargement ngavi be rito shinari mpare ushoferi ili ajori eclaircisse zo zilio kamba dazenshi harma yi accident zero inven namne kamba de mono van enge bavo watukufu na partager video bemsona ba ina jalin zero kabisa lakini simu na ushofera tuona kensivani alemewa na yeye tormatizia swafi maana suna mbero ya hika tranquille pavi be rangur simu na bani mwezungu amba hikima atatishina ashinda alivutu van mar de van yo hikima ndibovu miongoni mwa hikima be de halo ambayo ya hera kadari ya fete be so jari mkaribi harma mikro ili serikali madhamana ya mahu yaone zozlio kama de zahijiri hununzwa ni sufi yale kwezi shofera uturswamihi manar sona halolio be sukar bi sharma zimbawa za zi mikro za tu ili rje urambi zozlio kama de wazenshi harma mkabala ni kwezi. Assalamu alaikum. Walo kamba tsi galin ishuka ula havi la wampata ushuka uko vingi kaso ni parape après wakana na damu ni badaya wawe waka manchoferi yangu yakao moni apo za jernti ni vingi tawapara manza jernti si vingi ta para magumojo wale la gafre wale ne mota tini para fre waka shua ya hundi ne katungala wanani ulivutse ulwa neparo salamu ewa be wakatwala ujuhule pia wala wa harma wa vandu zo shuka utanabahidi hafi katopara hafi do tarabaha mba ifreka isi tujadne para wale magomojo wale bare parlament wala usha utanabaha mba ifreka isi kaisi tsahudaga wale gomojo mansa shikar mangamabe tsahudaga ni shuke ot declaration frère mota andini o ne da gatis para ewa gari wal shuka mbio na chargement o kawaka shua olo tsagalatu bohano bo kambani tushindani salimie olo jori bani kamba de la hedza mimba uju matshofera wakavani wakanga vi kawai wakozo au kakoti wakao nyuma amka mbeli mojaka wakao nyuma wawedi aina mna wao na etat de santé yao wakozo grave wao ambe wahavi derazin ewa wavinga landa tali hombo maraba nyingi wawe namna ujona wakati la hedza mimba ushushu ndio fanya namna nchini tashinda wala wa likalizia au ulitao livindu hakam be kwa koza hadi hao wao urumia safi shu bursuli wao maraba nyingi shofera arambia zozlo kamba dazenshi naso de ramia mwezingu amba ntongo ini ya hijiri vani yo hijiri nziro be mwezingu wae kasina zimshindrao mwezingu ashinda ahui wantu wani kabadu wakavani mana msijwa mbadini kamiola kwa shuka la kana chargement lakini shofera salamba vanamba kapara frais donc izo vraiment mingoni mazintongo ikawamba zimvukisha au mwezingu amvukisha au avukisha mana camion hushuka na chargement ikamba kalaka na frein lege atanabahi frein makaisi donc wavo iyo mwezingu avukisha na suderimia mungu mtu amolawa aswali asubuhi
mtu amola wa swala asubuhi ya mile zidwa hivyo endara mazamali zai utawa kama ntongo marde zini mana ulihuya zo shofera releza zovani zini ntongo ikao amba akhlabu vuka vuku mtu hali mantongo marde zini mukamba ulavu nzihabe asireleza hukamba wantu akavani kawakodza namna ikawamba ike grave kabisa be wangia ila waharmwa zi urgence la petaliza hununzwani hunurungula mba hombo lakini shofera waitwana bana asirna kinisha amba wai harmai rasona toma roho ishanga ntro roho ishanga be asijali zamba wai ka kodza namna ikawamba de hali mona bana hapo watukufu kama de murdungao garlini landisa mas za peura ngula rangu hunu msona vavo landisa kamu andisa hudi tia rangu hunu namna halini be hulaya heta upara vale halle ja chono shofera ono amba waihoda ta amitsasa wa yote ganziro mana vanhu hunu vodza wantu vanhu hunu vo ka wantu ikamba vodza na biashara nazo na magari mengi vavo shofera mbai mwezi ngwamba hikma amba mwezi ngwa mjandi aliti vanhu hunu tawakali na Mungu zadunga vavo zo Mungu datojwa alhamdulillah shukran zo za hijiri vavo somba Mungu amba Allah msona charge maikamba dakai vinga maparape yayo yatolwa msona vavo chargement zero kamba dakai vinga rusona namna ikawa amba de mwezungu amvukisha naomba Mungu kamwa venze amba waservinga magari mpole inshallah kamwa venze mwezungu arjandi arvukisha ngoni mwazi amadi zini kama de rendo na zombio inshallah maraba hontu kamera mastamina makodonga arma za radio zambal nambal na television maraba nyengi mkava moja na journaliste Tony hununzwani faida ya siti zambal nambali kamba de sordunga asantu marhaba rsimvoshilan maraba na momentu amba Allah mfumonsi ya khair na baraka betar momentu amba uluhu ya stongo zini kavasi afa bila kavasi ili wamba wai adhuriha mangavu be uyela iyo imwangia shofera aribazi ke mwanyaji harma ligari ni kama dila hiza imemba ushu asantu marhaba ontu kama de mastamina madunga marhaba nyingi